Zonet Cable TV in Zawain Zibai kan bu ka cheu tun tuma hian Ruihhlo Tello Nun Duhawm Zawk ti thupui mangin Mizoram no pangle tle rol thalai te Ruihhlo laka ven himna thoktu langsar tak mai Foundation for Drug Free Mizoram shwai tu te komna hun kan ron pangdon ani a kan program hi atira tanga ato thlenga minlo thlir sak turin thlir tu te in Zawain kan som chewa he program kal tlang hian in tin atangin hlok na that tak kan lo nei theu kan be sei bok ani ama sa in he founder member te le foundation member te tu tengi anni ti hi introduction kan han pe ma support cheu nga kabula tang hian in kan tanang o kan founder ni bok president ni bok tlangwal vila nun thara ma thara ani hi dor puiweng tlangwal ani a chuan adot le hian Dr. Zorin sangi athua ani hi tlang no anveng ni in public health specialist ani a he foundation for drug free a hian resource person nilai mek ani chuan adot lia son tlangwal aljina aljin zo mwan puya ani a tlangwal aljin kan timenga ani hi foundation for drugs free Mizoram a hian joint secretary nilai mek ani ti chuan kan han mang ma panga hun kan nei tam lawa kan tuna kan thosoi tu te kan discussion tu te kan ron ti tur hi thil poimo em ani a Mizoram pasona rabi peng poimo em ani dona tuna tanga kumsom hiya tuna thang thar te le ron ra thang thar zel tur te nu le pa te hian he foundation allowing hi lom thu in la soi nge yang ti hi kan ring tlat ani chuwang chon he foundation hi apoimo em a enge lo ni taka engtiang lo din nge enge tum ti zong te khang voi ni hang kan ron soi chuak dona chuwang chuan kan discussion kan ti hi uluk taka bin lo ngai thlak sak trap turin thli tu te kan han som non le ni oli zona ma sam perata na founder president ni bok ma thara hi kan han zo tanga lawin ring se ani ne na hian kan zo du chu Foundation for Drug Free Mizoram lo pian chuang kot dan a chin chwa dan kha kim chang takin min han shilla tin hemi foundation in din don hian kal ko nga har sa ta tam tak te po in to ka nga zonga chuan I engtiang in nge hlotling taka tuna in lo din dan chuan in thil tum fam kim kha a detail takin han shilla thame masain Zonet Cable TV in kan pol du saka lombola hlutom tak min thop chwa saka wang hian lom thu kan soya Idun lai media thil di theina artificial intelligence khovela hian media kaltlanga kan ti ho na hian gauri atu le don in ka shia hei ka seilen na veng hi dorpui ani dorpui om tur chuan aman pe ngai hi tam khopa mitin in chhun le zana an tlopo veng ani awang hian thil chi shang a chalamte a chalo lam deuh te po hi kan tong cham chia dorpui a khosa tur chuan ril ru po zaw le angaya mishing zun le ek in chiuna syringe le kodin burwak tena kan jing tho kan kot kaya min ma chon chum hi tam khom maya veng dang huwa thuwa chang tur thil tam tak hi veng mi ten huwa thuwa lak theilo thil tam tak hi om the bogo me olei zona kan lutanga kan no pan lai changa kan thil mu le kan shia te hian le ma kan lo hlei kan ve nu hian engtin mo tak hian ngai tu na hi angeni alwa zui khom mai hi lo ni kan rama roi lo na sa ta ka hluar mek kan do dana hian alati ve lo ten anti lo na na kai shwai na tho hi mi puite hian kan uk sak thiam tok lo va shian na kha om ve kan peng lo ka nga kum sang ni som pa kwa kum tir achang khan ma nia enge moti tur nei tlata in shian na khan mi zem ve tlat pe ka hel kham ka ti thei ni tiang kha ka om china chuan chu ti lai mek chuan kholaya ke ka te lai hian KGP tlangwal ani kala she chianga in branch nge ni kha chu ka she to lova akor nunga hian thil tha ti zel ti ta bung thum chang riat khan ka ngai to na ala peng zui em boka chuan chung vel ngai to na inform khom in ka puk chho chuan ho le kan tlei rol te ruihhlo kala ka ven na thok turin helamam tuimi te hi kanin koveti in WhatsApp group sang khan kan som na kan han siam ve thora chumi chum chuan pu hleng rin liana khan la south kala she theya pulal biak thanga loi pu veng le bethlem venga changin pulal biak kima pau tu te nen vi thanga indoor puya kum sang ni som pa kwa april ni khata chuan foundation for drug free Mizoram chu chong china nen rin na le be sei na in engma chuan tur po om lovin kan lo din ta kum ruk lai lo liam ve ta reng mai tin pathian thomin kai shwai tu pakhat om ve isaya bung somli pahni chang somni pahni thu ma sela heng mi te hian rok le swaman to ka huma antla ta ni na antang bova salatan man an ni chan tu man om lo ti thu hian
ให้ที่ยังzoomไงตัวน้ำมังตัวเฮียนมีนตีลุยเวอันนี้so kalau toy sorry kalau kai toy lo kung kalau tibuai lo jika tina ti khanin propaganda kan ti hei tum nein iron ding chwa kan ni sang mi som pakwa a ino panglaya changa ithil mu le thil shat te khan ati buai chi a chu wang chaw sang mi som pakwa alawin her khan nangma in takin ka ti ve thei ni ka din thei ni ti ro ma ka da thei ni awareness hi ka tu na chen ka ti thei ni ti na ri ru khai ro puta a chu ta tang chuan ni iron ngai twa chhuak ta a ti ro chuan khata khanin hemi hidin taringo tela tv taringo tela ka hlotling don mon le ti na te khai ne yam ni khalaya khanin kari sang ma lo mo ti na te ne yam thil bakada chuan hei ruihhlo ngai kan tamta ain kol na konga mala po kan tam ta ni tin a statistics zonga chuanin Mizoram a hian addiction center hi songa chuang social welfare ina chinchia hi oma so ti lai kan chevel state dangte Nagaland a chuan pasarin neya Meghalaya pangan neya Tripura pakhadan nei ni so wangin angeni harm reduction lam enkol konga te hi chuanin theito kan chhuat tak mewa ma se a demand reduction a khanin pol anga mala hi kan me lo ni hian ka sheta wang khan khalama khanin huai sen takin angeni engtiang takin nge a hlotlin chawang engtiang takin nge min puyang ti lam kha chu awangai tua thlen theibik lova amaro chu ka sayang khanin chongchai nen rin na le be seina khan khatiang khanin pathian chan puina kan ron ti ve tok mai ni idi thale be tu na sang pi som pakwa tanga indin chan tro kum pruk na akal me kania tu na hianin member engzat nge om mek ti kha kan zot lang hal pot cheng od kin adi dil kanin zot le tura ngai tai member hi tundin huna hian sang khat zani somni kan ni me kani be alom obe chuan ole adot le hianin arjina hi kan zot dei te ang tu na po shwai tu te ming ni po shwai tu te ming mo an di na member engzat nge chot pisa hi khoilai nge in nei ti le in pol hi sarkar shat pu ni mt kha shat chak oma chu aljina khang khoin chang se member zat kha chu heta adhar mathar khana se kan president kan soi to ta kan member zat kha chu sang khan jani le sum ni ta sang khan jani sum ni tu na hianin office bureau hi kan om vea ta chuanin mi pasari kan oma hi kan president om ta vil nun tharan ta chuan kan senior vice president remini chongtu omboka chuan vice president piro ming liani omboka chuan kan general secretary hi pu siwan sang ania chuan ke joint secretary kanita chuan kan treasurer piro chungi oma chuan kan financial secretary Fredil Road moya omboka chumi de chuktu na kai soi tu de big kanita chuan chumi pia chuanin committee member kan tingchi angka executive council member kan neya chumi somnga chuang somnga le pakhat kanita chuan pisa hi kan neya chutuna kan founder te in an mani address kan mangla vitanga suita chuan anita chuan sarkar shet puini kan neya society registration kan neya chuan darpan the registration po kan nei ta aju tiang chuan kan kalve mekin tuna hen zona poyen ni law society registration le interban registration kha engtikot kuma nei nge ti kha society hi sangle sangi somni ta darpan hi chuni kum sangi somni le pat li alomom ple me ti chona ni le sarkar atangin hetiang in foundation hi sarkar atangin oppose mo du lo na amo chung lo ti na ang te kha pathian sara kan nei lawa thopui minron thopui chak ang lekha kan tong reng jok tu na point kan malo ka hianin feedback question tang te pon tiang kan nge meeting pui du te kan la nei ole a kan ro pui do ne ka chu kan soi chho ze la nga ti ro chon ole dot le zo na hi doctor zorin hi kan zo dei tiang mi lo in ring se drugs free Mizoram ti in polin din ta ani tro tu na han Mizoram hi ruihhlo lu ka ani dan chan chin khashat masak acha koma tro Mizoram hi engtiang in nge hi heta Myanmar kan na ya mo Bangladesh kan na ya Mizoram hi drugs lu ka ani dan kim changkha shema satabok ta ila sutlam pang chu mina Mizo mi buite thlir tu te min han beng war masak la katia ti chuan adot lia chuan ruihhlo la ka hian Mizoram hi kan film thak thei angem ti hi I zona poimo tak ning ka sia chuan ami cheng te hi kan te do nem mi he foundation ka tlang kan ne the na chen sa omem ti a kha sei man han zot mi se min han chan sak se tha ome
question pathum lai ania apakhatna ka chuanin Ruihhlo Mizoram luka chungchang kami khanita hi kanshiat again Khovel ram map kan han en chuanin Ruihhlo a hianin golden triangle ti hi omta ni golden triangle kan ti khanin khilai khochak lam Myanmar le Laos le Thailand in kopke hetian triangle angkhian map khi omta chuta chuanin Myanmar bi ka khian Shan state an ti khi opium an chin mun ta khami opium kha inglawa heroin siam na man ro kha ni ta ti khanin khata chang khanin I local ta chuan Thailand da pokalta chuti lai chuanin Mizoram hi hei international border Ramri Myanmar ne na in Ramri kan neta Ramri a hianin Myanmar ne kan Ramri na hianin kilometer zanga le som lai omani chu hei I ani ninglona khan khata khan Shan state le Mizoram in kara khanin state pani Chin state le Mandalay state kha omta chemical tlang khanin drugs karon lut the ta ni chuanin tun din hona chuanin amate ka chuanin I opium te heroin te kha khalai Shan state ta khanin an siam na sata tuna hi chuanin synthetic drugs anti methamphetamine hi an siam na sa tolu to kani alo ol samzo ka khatyanga chin ngai lawa kilom sa changa siam ani wang ka ni khang kha methamphetamine hi alut na sa Thailand lampanga polut ta kan rama chang poyan te han ni chin bu kan siar chuanin an manza thi tam em khami ni wang khan khalama chang khana lo lut ve ni hiana langa chuanin methamphetamine hi atira aron chhuatir ai khan aman hi alet somin a tlom to ni chumi di wang chuan atam em a khalaya khanin Foundation for Drug Free Mizoram hi chuan in demand reduction lama kan ma kan la kan ti a question pani na kan kal don taila khalaya khanin khalai I kan Ramri low vena alut low tura low ven ka chu supply reduction lampang ta khami thok tu te ka chu midang an omta ke ni te pekin ti to pin awareness te le in fui tharna te yang apoi mo na te ka chu kan soi ve china chu ti lai chuanin demand reduction tur khanin a question pathum na le mo kamia khanin kan mamo na ti tlem nan Foundation for Drug Free Mizoram yan thalai te rol thar te ne na khanin drug ti chan lo chat sia chat lo sia ti chan chat lo sia ti lo tur eng ang har sat na po anu na lo nei se an chian te wanga ti chak na te po lo nei se an chung kwa har sat na ne wang te le eng mo influence wang khan ti chak na po lo nei se I ti du lo na apoizia kanin zirtir khan ti du lo na lo nei nga khatyanga that taka Mizoram dung le wanga kan thalai te kan fui kha chuanin kan demand khami drug mamo na kha omdon lawa om lo miao chuanin drug free ka kan ni theidon ani ti kha ti khan a question pathum na khan kalu ti le doctor zori ni zona thatakin bin changa tu na achana kha kan se thiam tlang tura ngai la khata khanin aron soi chu supply reduction aron soya demand reduction aron soya harm reduction aron soi tela khang ka asap tong takin kan han soi na in engi a omzia ti hi I aljina khan min han chang se supply reduction kan ti chuan engi supply tu entinanin damdoi zuar te po kha supply reduction te zinga mi ti tamei taila chuan damdoi zuar te awareness mo hetiang central YMA ten man la a enge excise department depon ma an la a chuan harm reduction kan ti khanin anat na twar Ruihhlo wanga na twar to tu tena enge in enkol dam an tumna home te mo khatyang kha harm reduction wang chunga chan lo om the ta a chuan demand reduction kan ti khanin amamo tu ti tlem kha anita chu kan foundation ina atum chuni in ka sha aka adigreng em ti le tu na mi ka sai hau kha khang pathum Ruihhlo do konga enge kilpoi mo pathum te zinga mi kha khang pathum te kha kan sa ya chuan khatyanga khanin khami do konga khan mi sang til pathuma mala ho kan omta a chuan in lungwal takin ma kan la em kan na tho ho na hi enge anti khamin han soitel sakal bok la tha ome hi tilar sade onia ke mani enge Foundation for Drug Free pun ke mani toka ke mani kuanga kan mati vakta join department dang punaron ti ve vakta pol dang NGO pon ti ve vakta hela hin tho ho na hi acha kan ti rual hin acha lu tuk lo ni om je chu enge gap om ta chen chu vat ti big ni kha kan du deu kan ti don nge khalai ka thil kha om thin ta ke ni pon vat ti vak tai la
enge mi pui kan va soi them department pui kan va soi them ti kha ombe thin ta ni chunga chuanin tho ho na hi a thalo kan ti a ke ni chuan amaro chu tho ho na tura chuanin ke ni chuin hong reng thawa ta chuan poimo bera chuin Mizoram sarkar hianin do kan khat kila ti ho na te katingang ke mani tumbi kang kha kan vision ang te ke mani pol khan nge kan va vision a pol dang khan nge an va vision ang kha ti ho na omta sela chu a that karinga chu mi konga chuanin tho ho ne ro kha chu du thu chu sam lo ka sei bel du an nei karing to zo vi di sei bel du nei tla din ka sha kalau sei bel venga drug lakai drug manswal damdoi manswal himo hemi hi natna chi khaten ditani khata khanin I natna kan treat dan kan soi dan chuanin hey prevention is better than cure kan deta kami harm reduction khachu atop better treatment khanita supply reduction khachu kami lo om toneta tuna foundation for drug free Mizoram ina kan thona chu demand reduction neta khata khan avena lam neta ne avena lam hi natna po enkima yanin I sumle pai po mamotlem ma se tho vek chuanin kan man cha chuan effective changkai khani ni chumi ni wan chuanin tuna kan malak na chalai te awareness na sataka an tipal tur lo ven na an ril ru su klek mo khatyang lo om khatyang na sataka ti chak na an lo nei te lo titlem tu tura khatyang malak na kha asota ti kha kan sei ve dun so apoi mo na lai foundation for drug free ina kan tho na lai big demand reduction apoi mo na ani na taka chuan harm reduction ate yan sumakal na sa to sumakal na sa tolu to ka khata khan hey a treatment anga ka chu mimalte te individual ang khani ta mimal ma se demand reduction a hi chuanin lete lo tur thang thar te lo omzel te ni wang khanin country ta tele ama kan lak na te kha azawa aven na po kha sumle pai po a hek lawa asod bokani ti kha kan soi non du thiang hlim takin na kha kan thoka tu pui ma soi lawina ti ina dewa di mo soi bel du kan amem ma thara lem lo mo soi ka re an soi ka alaจะไปซับลงกระดนมังเดอนกก็มีเราจะแถมมูล demand reduction supply reduction ส่วน harm reduction ค่ะดิฉันก็สอยตัวอังคาร demand reduction มาโมตูตีเตลมมัว supply reduction กันติส่วนazwar ตูตีเตลมส่วน harm reduction กันติส่วนอันนับนะเข็นตูตีเตลมอันนับนะเข็นตีเตลมอีกขานินสัมตะกินที่ข้างก็ขายคมนี่เสียตัวกันปมตากันดิจวนจวนนะดดเลียหังกันเลตาอีละกันประสิทธิ์มาทารบุกยันมินเราช่างเลตาเสียอินโพลยันทลายตั้มตะกินในลายินนูเลปาเตะจังปนสปอร์ตอินหูนัสานี่เต้นกันเราเชียจวนอินเฟชวานาเตโปกันเราหัวนูเลปาเตปนเต็นนัสาติลายยันทลายเตะนูเลปาเตนรุยเราดูกงานัสเลจวละเกกันเป็นนัชันอจูลนัชันคามินันชิลละทลายเตจะวินมากันละตัวนี้บิ๊กแล้วว่านูเลปาเต victim ที่นูเลปาหินตั้มจอกกันนะเมื่อวันวันนูเลปาขาดตั้มจอกยิงกันเชียร์foundation อายันจู่ๆหันสวยเจ้าสักแค่จวนโอเล่กันโพลเฮียนปัจจัยมาสมดงอิน member สังจวงกันลงนิเวศเฮียโพลมีกันจังเร่งเฮียนไอโซลส่งนี่เราจะรำตานะโพลดิ้งอันนี้ฟังเฮียนไอโซลขบวนนะจังกันเมมเบอร์ในโพฮีจะสมทุมอันลิงเฮียนอันนี้ที่มีปาเลไม่เชื่อฮีอดัมทัวกันอินถูกตั้งเลยกันอินจัดบกอันนี้กันโพลฮีฉลายเต็นมินตุยปุยเล่ลายินนูเลปาเตฮีกันกุดเกตักเมวอันนี้ฮีฉลายฮันนี่ลายเฮียนกันนุนาทิลช่างอินลุมเลเฉาหุ่นลายอันนี้มานี่ฟิงเบระอินไงหุ่นลายกันไงด่านโปชาเบระกันไงเฉาหุ่นลายมาเสจุดยังจุกันเรานี่มีสีเหลวลายข้านี่บกวังเฮียนตีระจังเร่งอินช่วยตัวอินเริ่มเฉาโปเฮียน office bearers กันที่โปเฮียนชาลายเละลุงฟิงจกนู่เลปาเตกันอินปลมอยตกเลยจู่กันพุ่งโปตีระจังกันโปลินักันเนยอันนี้กันเฟชวานาโปเฮียนนู่เลปาเละชาลายลำฮีกันอินปลมอยตกเวียวเชนอันนี้รุยเล่าเฮียอันนี้น่าตากาศส่วนไว้น่ะกันอินชงขุดตักเฮรุยเล่าเฮียมีนนละคอยบ่อยแล้ววันนี้ปอินกันชาเตจีไงโมกันเชนอมเตจีไงโมกันนายว่าฮาร์สันนโตคิจูกันอมเชวอดีตเฮียส่วนวางส่วนชาลายกันนี่โมนูเลป้า
pi le pu kan ni mo he ruihhlo do na le tlei rol te ven na thona hian ral bang thei bik kan om lova mi ko ta da ngot thei ni lova kan unau pa kan farnu a thok rual ni si te a thok thei lova siam tu mani ke a din aya mani ke a din aya in to del lova siam tu mo a khai khom nan chuan pathian in resource min pek zonga hluber human resource min chan tir thei lo tu hi kan zawa ya changruala kan do hi achu takzet kan ti ani ka khadin kan lo sha ta cha du le pa le thalai mi ba ka kum upalam pitar putar te po anon tel zel ni kan lo sha chuwang chuanin ye chung ka tam taka he ruihhlo hianin ngonga neya a victim tamjok te hi nu le pa pitar putar te kha ani tel bok ani ti kha chak ni ta khana lang ome chuwang chuan tuna kan din hawa tuna tanga ye kut pakhat wana kan kal ho hi apoi mo tak zet ani te tuna khan chak takin ron soi ida enga khadin kan she thei ome ole adot le zona hi dr zori ni min lo chang si ani hi kan soi ta kan khan public health specialist ani a chuwang chuanin wantlang she selna a po na satakin ma ala don ti asiata chutiang bokin e na a bi kan lo sorbing anga e public health angai poimo rual khan drugs le ruihhlo ina mi thalai te ati chat wanga nun na tam tak chan to mi ba kan nun na chan lo sel na tam tak effect mo tuar te khatyang te khan lo om ta chuan khang zong han clear khan he foundation le he foundation ye wantlang sel na atan mo atangkai atm ti kha kan zo do ni se chutiang bokin resource person ni lo ni ta atiro resource person nia I hun sang ate vakalin awareness a soi tu ber trong tu ber spokesman in nia khata khanin eng thunge message in va thlen in va trong na a in va thu in va soi na khan ti khamina shil bok la zo na patni ni cha pakhat na chon hei datna ni china ka soita kang khanin damdoi man swal hin datna pakhat ka ti khamo khata khanin datna kan te dan pakhat hi omta disability adjusted life years ka ta disability adjusted life years kan ti a chuanin datna hi kan suta khata khanin hun cha kum angte kan hlo zong kan sut ta tel ta china ni chu america a khwanin damdoi man swal drug abuse awang khwan at to nena man swal hianin nanda zong zinga khan pangana a public health burden mo khotlang wantlang che selna public health burden a khanin apakwana luani chu tianga ni chuanin kan rama po khanin he kan mu a ina ba ka khanin mitam ta harm reduction lampanga homa te jela te ni mo khatyang khan nomta khata khan productive lo annun chunga andam chunga hun tam tak akuma mo atha mo kha man changkai lo khan an omta ni kha ramtan khan a poita chumi ni wang chuan kan rama hianin khami ni wang khanin resource tam tak mo mi poimo na nun na ba ka khan dam lovin hunan mangrei lu tu kani khamia khanin lo na tam tak kha lo thleng bo kani chuanin khatyang kan malak na foundation for drug free angya as a question pani na kan local taila resource person ang kan kan logo is to mi so ikal ma in kata khanin India US so ikat compare ta Mizoram le India le Mizoram biki solving ta ila kata khanin eng ange drugs abuse mo substance abuse te hi eng tiang inge khotlanga effect ani ti khami no chang te le ya khatya kan soi chin chu le rol te hi kan ram tana mijangkai tura tun ram shwai tu telani a ram tana thok swak tura at poimo tur ten ni te kan shiltani kata khanin antlei rolai atanga drug kan lo in man chuanin ani tur ang khan ni lauta ramtana thoka na changkai tak thoka eng angzong pon eng angchi pon na thoke thokse khatyang ron chor swak turan ni lai khanin il tam takhan ti lo phata ni chu nu nok sakan lo chang ta zo ka ni chu mo khami ni wang khan chang kai ne khan chumi ni wang chan na pui ta em ta khami ni wang khan in chu a second question a khan local don tai la taro apani na khanin kan vakala kan kalna te hi tlang puin ke ka kalna hi chu I role chunu in khoma te hianin ta kan vakala khanin chunu in khom te lo ni wang khan pathian thu ne na me belin pathian thu changa katyanga damdoi te man lo khoi athat lo zia te khang kha kan suya chu ba ka chuanin
pathian thuina min zirtir dan te kan soya ba ka khanin nun shisel khadiang kan ti lo da tura ta na nun shisel entirnan tlei ro te chuan ma chop gol kan nei poimo zia te le kan chang kai da nunata na kan nu le pa te kan sung ka ta na kan poimo zia te le hil khovel te a eng zong a clear tur te hun ol man chat te hobby nei te poimo zia te le ele in chisel mu chat te ba ka khan social media te atok cha man chung chang te le khang tiang zong zong kha kan va shila ni chu khanin har satnan lo to pa cha abuse na hong nei te po khan khang tiang zong zong po kan soi ba ka khanin khatiang ti sak nan lo nei lo the na tora shi se ta kan nun dan kong tur te po kha kan va shila chuanin tiang khanin an ma ni khan nuwa intiam na ten nei ta an ma ni khan an lo an ngai tha tha thina chuan poimo de pakha chu lai tlei rol te an fing to lu tuk ta va soya om zene va soi tor kha hei va soi tok kha ni lo ne chu an ma ni vo open tur ta kan an attention la tur mo min ngai thla tur ka chuanin an trong kam man ang te an rirwal lang ang chi bo tun la ya kam man ang chi te kha khatiang te kha va soi chhuat tel lo kha chuanin kan attention kan thu hi an ngai thlap lo chi ni chu boring an ti ma chi na chu mi ni wang chuanin thei to pin eng ang nge tun la ya hian trending ti riru tang khanin kan riru kha kan wala kan va soi tel chin ni lo chuanin a har salu tuk a chan chu he topic ke nin om an shat le lui ma se I achung ril taka an shat chian si lo nun shisel nun phung shisel kan nei chuanin ol sam taka kan ven the ini si lai apoi mo na lai kha kan va ti fu lawang kan va soi fu lawang ti kan lau china chu mi ni wan chuanin an mani mil tur khan ke mani zo ke age gap mo in kan lat na sa to viau ma se thei to pin kan va tang ve chin tu sneak out tricky te so hashtag kata khanin resource person ni na angin khan thui soi zo ta a so audience changin feedback thatak ilaudong turangai taila khami soi thei tu ni kha anwa mem ji dia ya pathian zara tin nge I soi zo kha ni hei thil tha tia in shat na ang ta khani I nei don ta anwa mem anuam katia ani na taka chuan kha atira introduction min pe kan khan public health specialist kan ya na po khatiang shisel na lampang kha ka tho ber ni ta he foundation for drug free Mizoram ina hetianga resource person anga min mang chang ka hi kalom lu tuka anuam katia I ka engtinge ka thiam zong le ka shiat zong hi man chang kai na hun ania ke chuan kalom ka hun po he kan hun man hun ang hi hei chunin khom ka ti ang kha ne ta hun ol kalo nei ve hun ania na ti boy lavin chu me ni wan chuanin chang kai da engtinge tlak dan chu kan no pang te a ka chuan ka shelo ma ro chu itan chuanin ta ni bok midang ta na mal som na ni bok double blessings ani tro chu wa chani tang khana phur om don ne phur om ve chin okay dom hle me ole dot le zona hi ma thara kan zot le te nga ani hi ma thara hi school zirtir tu na chel beng ning ka sha ka kamin han soi sak thengem ni atike school zirtir tu yes school a hian akan ni tin hun sukan hang ve so zirtir tu ani na yin tu na han generation sang kan lo om ta a millennials an zawa gen z zawa alpha generation akan lut chole me ka tu na pe jam beta generation lo om le to a thang ron piang thar te mo chung chu generation sang te khanin kan lo thliar to ta a khanga khanin ma thara tu na I om tam na zo alpha generation ho bulai om tam nga tiro chuan abiking khang te zi khang te laka khan ruihhlo tilo tura base na inei sangem kan u to te millennials te gen z generation te kha chu soi thei kha kan nei vek lo ani chu tiro ma se tu na mi generation chang thar ron om tur alpha generation kan thi te laka ha base na inei sangem abikin tlei rol ron dizel tur te laka khan drugs laka mo an him thei ibe seyem alpha generation bi kan sei ni chu mi thiam te chuan kum sang ni soma changa sang ni som ni pali apiang voina kum som pali le noi lam ni chhomek te hi generation alpha ti na ko wa e chuan thar te hi
chuan kal to te aya chung chuan na an nei tam hle boka e khovel thiam na technology chitin reng kan ti mobile phone te tablet virtual technology le adang te hi an pian ken ani hal ngota wang hian technology an man sak bik le a in a chalo lam zonga a thona te screen time tam lu to ka wanga har san nan to theite pom thowa khalama chuan kan topic kan soi tur ni lo wangi kan lut lo mai anga a toy zong in an thil ve le ril ro om te hian an ngai tu ana a thonun zung ngal mai china chu mi te na rong bol kan ni wang chuan an don son thei tok tur le an ma dina min pom thei tur ki ma ni lam chutiang chuan ke ma ni lam po kan in siam rem viawani voina tle rol te chuan shisel na le thiang lim na hi an ngai poimo ta hle boka ka chung fai ni ten du to a ma ni anin da hlu thiam to boka in an thiam thil nei ve ang te hi holan hin chak em maya covid 19 ni min kwal khung lai po khan hun ol kha kan mang thatlanga mani kut koi eile in siam thiam te kha veng tina kan pung hle ni kha kini kan no pan hun la ya 0210 thil min zo po kan shia deng po kan soingam lo ani lai khan voina gen alpha te hi chuan an thil shia ta an chianga soi chhuwa zok hian phur china in thu soi rei tak te kha an ninga jina kan resource person a soyang khan chuai chuan an ril ru in hun lai hun rei lo te chunga an mani fati hat theilam kha tu kan tum ani visual ang zong ten activity sang zong ten ti khan exercise sang zong ten kan tia an hlim pui thin khom mai chung zong zong she thiam chung le dom thiang dom chung chuan zirtir na kan fa pe china chu chuan kan ngai poimo em chu kan ngai poimo em awang hian kan resource person mi thiam tak tak te ne na inkom ho na hi kumbula hian kan nei nge chin bokani generation alpha te a hian a toy zong in be sei na kan nei sang le a mani inda hlu thiam na kol chata kan ni to wang hian ruihhlo awanga an nun hiam taka kho sakemo mi musida in siam kha an du der lova an tui zong de chhuat thiam pui phei chuan kai shuai nuam tak generation an nia tin entrepreneur khovelama po soi kai acha kom viawa tlem chau ka soyanga an ei siam thiam zor chua lo in dau del te khan du ta zoka an talent chalu tu khi ruihhlo ina ati buai an phal don lo ti kha kan she chiang ani ti chuan i zona kan nu tanga ruihhlo ti lo chuan thar hi kan hum meka kan mu chho meka an theina ro puilu tuk pathiani na pek fia zo lova an mi ti de saklem te an om ti chawania hemi te poi kan rong bol na huang chunga mi vek an ni awangin thian chan puina in kan he vek kan be se ro puile me kalai kha generation gap khala on vele zel ta millennials le gen z big te khi chu e ti vak ngai na om to lo be sei om to lo ang te kham hu ine yem ka ti tom meang ka zot frank lu tu kem tu thiam lo ma se tu so alpha generation iron concentrate ta tu alpha generation atang point tu na po kan ril ru in a en to ta a mo an u generation u te kha chu he chu ti va kai na om to lo ve ti te khai ne yem khovel zirchian na ina tarlan dan chuan mi kum som ni pakhat atli don hu chuan ruihhlo hi ati mai to lo tiania ruihhlo ron kum som ni pakhat lin nuwa ruihhlo ron ti percentage khovel a thlem lu tu kani chu chuan tuna kan target audience kan ti kan rong bol na me kan rong bol mek na kum som ni hnuai lam te zinga hun kan han man hi I nge ni na athok thaleng kan ringa I nge ni alung fing to chin le a khami pia lam kha chu nge ni zirtir le thunun na po chung kwa a po kaushana po lo dong vek to te po ni ni e isoyang khanin atam zok chu an ni tur ang ni to te an ni to wangin ke ni chuanin la zirtir thei hun lai tuna generation alpha ho hi kan thur bing na chan po kha zir an mani hi la kai shoi nuam tak le khatiang anga la zirtir thei thoi sian ni wang khan chu kan rong bol na ber ani chan po ni ro puile me ni chi ta kan hun tir lam kan soi tuna he foundation hianin tun me ni lo tuna changa kum som ni som thum thlang hianin I thil tu ten ala tang kai ja le hemi ina effect ala nei hi kan la lom ze don ni ina langa khami kha tuna aron so yang khanin generation tharzel in ron la lok pui zel don ni ina langa ole adot lia zo na kan kai le me yanga aljina kan zot te ngani hi entrepreneur lama kal ani a aizol kho chung hemi foundation yan
Foundation for Drug Free Mizoram yan aizol kho chung chia atwam nge ni a thingtlang lama po hun in mang chin ti kha number 1 ni ta se pakhat le chuanin I Mizoram pon tlo tum na te in ne yem chuan Mizoram chung bi ka khan aizol pon to tlo tum to na te in ne yem ti te kha o kan zot ki mem om ni chan success tha on ka thamang angin ka soi chak khop me chen chu Foundation for Drugs Free Mizoram ani ang hian aizol chau kan tuam lawa aizol khu chungai chuanin Sunday School chanu in khom te ka uran kan clear lawa pol sang sang kan kalveka na obi ting ei pol sang sang veka ni ta denomination kan in clear law ta chuan aizol khu chungin soi law ta aizol khu chungin chu kan tuam vea tin kan soi le ma chak pakhat du chu I kan pol hianin kan lo mang te ngan wat tingai lawa wa nei thla in patin zara ron som jok thin ta som char kan ni ve dewa chu kan in ti thei ve na deuh ti mai kan pol hlut na ve deuh te ta chuanin ka thama sa lok pu khan sai tu la te po bil tu mla hui hotin le m6 le hilai wei me saphet quarter te bo sein school no pang te khom an nia ke fang le sai tu la te khateng kan bizor aizol pon a chung kan mang na sa ni kum lama champhai te po ti kan mung sa kan omani chuanin tuna poin kan van ya sarkar hian min shet puya bil tu mla te pon hi thale lom tur me a po hianin enge vaireng te ate chuan khozola te kating an mani min enge min puinain kan vakal thin ta ni chu aizol khu chung chau khani lo te kan soi ma sa do tin panina chuanin Mizoram pon ti chu kan cha ka amaro chu I kan pol hi enge funding nei kan ni lawa voluntary works ania chu wang chuanin min lo so mani chuanin thei lo thu am ngai lo ta in kama sa lok pon NCC hawin wing commander le sanga min ama chamber min kawa ti khan an ma ni NCC camp an ne tura khanin ningan nei dona chumi te po chun hei a caution piala mai ju ka sei om je ju NCC jok po khan min lo som ani chu chung ta po chu kan hun kan mang dona kan ma chopani ta ti chu tiang chon kan kal chho zela chu wang chuan som tu kha in nga ve hle kan nga ve hle chun kan working calendar te kan nei ta lo lotling ve hle lo lotling na tiro he fa ati ve the ni puite min hlut na zara mo alom enge kan polina kan china pon soi to thawa kan pol hianin avati to te kan wa concentrate vak thei lawa alati lo te ahan kan thlur bin awang henin I min ngai hlu der vea chu kan wani na po ania le ka shet tham adu khata kha ka lo zo bel lok o adu dun mi lo chang chun zo me se I kariru ron om ta veng chumo heti khopin ruihhlo daw nakonga ma kan la a mo kami alung thukimin ma kan alung thukim athumin ma kan la thei to pin Mizoram a hian chutikara society in real bol na fel fai tak NGO noya kan neya chuan kau shanin min phuar get em boka society le kau shanina min phuar get strictly to kara kan seiliana namdang angin mizo nami kan zalen lo tiro chang takin kan sha chuti chung chu ngi tinge ruihhlo ti hi kan la tam MMC hi intinge eng wangi nge ni rin ti viang khajang ang song khan min chang tiamang em ka zo ta kha complicated dem ma se khongai min chan sak thei chang ka lom pya wang thi tu ten cha kang kring ka kha til pui mo tak ning ka sha utan da in ka sha mizo zinga drug ti mi te hi an warber chu depression drug anti hit ania hei drug si shang hi oma asap chong kan manglo thei lova depression drug anti te stimulants drug anti le hallucinations drug te oma heng shang hian mizote hian hemi depression drug anti hi kan khoiber ni na shiata I claim lai dewa metti an hluar tur kan hlau po kha punnu hian an ni zui tawak lo nge kan ti na chan chu mizote hian hemi depression drug ni lo hi chu kan I reidu vak lo ni po hian alanga I azir chana tak kha chu kala shelowa chuan mizote hian engwangin nge I zona khan drugs hi kan tia kan hatho tibwa ati boy chin le ti ka ngai to china entianan ramdang mi te le sap kan ti te po hian drugs sun ti ve thawa ma se an hatho
ti bo in ti lo te po hi atam zo kan ni a chan ni thei chu ni china ka soyang khan depression drugs anti berawang hian thuak tho ti muang thei depression drugs anti wang hian kan me zo te a hi chuanin ruihhlo ti hi kan luar zo kem mo ka ti a tin nge ni har kura dam doi hi mizo te chuan in zu kan in pon rui vak kher ture mo kan ti a ruihhlo kan ti pan khatia anga min ti nuam thei mo kan dan pa ngai aya ba ka min shwai thleng thei ani lem lo hi chuan drugs kan ti vak du lo hen ka shi a chu wangin khatia anga depression drugs ti thin kan ni awang hian azun ngai hi lo na box sia kan han khat anuam veng le khala dam doina thokun chung rei lo te kan lo thang har le a han ti leng hal mai te kha ul sam boka wang hianin chu lam chu ni ngam oti te po angai to theya amaro chu apoi mo bera chuanin wangin nge hetiang sangkhan zakwa somret palia kan soika yanga sangkhan zakwa somret palia khan mizo zinga heroin wanga thi kan neya chuta chuan chuta chang chuan mizoram sarkar hian ruihhlo wanga thi te hi achin chia chhota zela chuta chuan mi pa thi kan tam fe zo ka me chia a in hengte po hi sang ni don hi sangkhan zakwa somret pali changin kan tling to a chunga chuan chan sang theya om theya kan khotlang nun in rel bol dan te hi a chhaloem ni han ti don ni la in kai shoina chami zo tu kan ei kan om si lova oi mo bera chuan kan bul chan na tur chung kwa tho hi ke chuan kala pu lo thei lova ni ni e til tam tang zo chana tam phak om thenga khanga khanin apoi mo ber chu chung kwa kadin rel bol dan society le NGO ko shanina thek topin min ko khomin min phuar nget tuma se engtiang poin min zil hau tuma se chungwaina azir tlat si lo khachwanin kan in veng seng le chuang don lawani ti kha in lama tanga chungwa alo ngai thla te pon uluk takin min lo ngai thlak sak bula hi apoi mo ani chungwa tanga bul kan chan hi tin mi zo nam hi nam hwai sen le nam har le nam adventurous luk tuk thil ti chak experience nei chak thil tem chak kan nia chu tiang rualin nam extreme kal lama kal vut vek kan nia chung te po chuanin effect thui tak ani thei oma ngai tai la tro Dr. Zorini adikaring ta tani ole zona dot le kan kal leng halanga hun kan la ri lu tuk to lawang Dr. Zorini kan zot chun zom leng halanga thalai te jinga ruihhlo ti le ti lo kan om ruihhlo ti lo mi si mental health nei tlat kan om ta ni mo kumsom kalta tang khan chut tai la kumsom bi kalta tang khan stress atanga anxiety disorder panic disorder chuan depression kanai chuti khati khatiang ang nat na ri ru nat na mental health hi atam mani fiam thuing kan soingo sak theilo hi depression ani kha kan vati sak me theilo depression kan ne ti ni chuan anei ni me khatiang khan mental health tam tak thalai te jinga kan ne dam doi ti amut ti lo mo dam doi ti wang po ni thenga dam doi ti kherlo pon hetiang nat na hi an ve ani hi enge chan ni ang ti kha ka zot ani se apakhat le chuan het ta chang hian engtin nge ami puye te hi kan lo invent thiang mental health ta enti kan lo invent thiang ti kha kan chan sak the chuan mental health problem hi anasa to ta ne chi shang om thea anxiety te depression te kang tyang kha om ta tun na ya hianin he alang sar jok ta malak na sarkar rangpon program cham mental health program te om ta khanga khanin he ama har satna rirua har satna lo nei te po khan temin aron in soi chuak ngam ve de to ta ni ani lo chan an har satna ni angkha kan shengai lo chi na ni heng hi atam na chan ya pakhat chu he ko ram chang kan na ina ken tel ve te po hi ani the na lai om ta in china kan soi tak angkhanin social media te kan screen time te hi anasalu tuka he mobile du tokin engkim kan lo mu theita khata khan khang zong khanin nun phung pa ngai kia kal tamte taksa in soi tamte kha kan lo ti lo pha ta ni he taksa kan soi kia kan kal tam na hi chuan kan taksa khanin taksa hlim na ron pe chuak thur hormones kha dopamine kan tiang teng te kha lo pe chuak ta khatiang ani wang khanin physical activity kan taksa kan in soi zowa kan chet lem kha chuanin khang tiang khan nasa takin kan taksa kha lo ngong ve theita khata khan mental health problem lo ne na chance kha tamta kan soi tlema screen na te kan in man na saklo tuk chuan chuba ka chuanin he kan na te de kan zerna te hi
kan lo stress pui lu tuk to china ni khata khan chian cha te na hen kom lel lel kan no pan lai chuan ke ni teng te pot lai ate kan in rubber zo na kan in ball wa ma te angun te kha in she ve polo be te khang tiang te kha tu lai no pang chuan an nei to lo ani school atangin an school te ate tu lai Mizoram school te chu han enila school cha te chuan playground an lo nei the tam zo ke chuan playground pon nei lo ni sikula khan le khan je chota ti khan an ho a khatianga in soi zoi na tur hun te khan nei lo ta chuan chian cha khatianga kan chwa chuan he kholai te kan lo chwak chin ta hun ma na te ka chuan ta khan chian cha te kan tong ta thi har sat na kan nei te chian te kan lo shil bor pop ta ani tel khan kan in shil ta ni ma se khatianga hun te pokha to lo ta no pang tan khan he khatiang zong zong te khan ni tel ta chuba ka chuan i fian real hun teng te po hi mitam tak chuan kan mang thalo ani cho he china kan malak na ka soita kan khan chon income te kan ilo pathian thu ne na fian real hun man ang chi teng te po kha income te po hi no pang tam tak te hi chu an lo kashilo fian real hun te hi an mang thalo nyang khang tiang zong zong te po kha ni mani in he ke mani na kan relax ve na hun entinan meditation kan tiang chi he ke ni chuan in Christian kan ya pathian ne in point na Bible na hun Bible share le tong chai khan ta ma se e vai ho te poinan man chin an choi meditation yoga ang zong te nan ti ta yoga kan soi kan va fak na ni lavin kha tiang hun teng te po kha tiang meditate na hun te kha kan in siam chin lawan yang khang tiang zong zong khanin stress na sal tu kha asiam ta khata khanin mental health problem chang tiang re har sat na teng te kha kan lo nei chhota chuanin azona panina ka chuan van tlang a pokhan tu na ka soita kang pokhan aron siam tu bok kha kan ti lo mo entena in soi zoi le chian cha han kom te so soi zoi physical la income te he ka poi mo ta phone lirin kan income ta tu lai no pang zo phone lirin income lo de te kang tiang khan in income ta chuba ka thil pui mo de pakha chu midang te chan pui ang chi teng te po hi kan ti lo na sa lo ni midang te kan chan pui theina ang chi tangkai khotlang tangkai anga in man na te ang chi teng te po ka pui mo lu to ka khatiang kha khang tiang zong zong khan taksa chung rilai limna kha kan in pe chong the ni so tu lai mi chu kan individualistic to lu tuk ma ni he kan in ngai poi mo to lu tuka society enge subject takin social animal kan ni na lai mi man is a social animal anti khamo khatyang te kha kan she to fak lo nge ke kan lo prior kan lo da poi mo to lo anya chumi ni wan chan ma ni mason na ma ni chat na tur hi kan da poi mo lu to ka wang hi anin khatya khanin ma ni chan engkim hi kan lo in nei thei si lo in ma mo ton ve kan ni wang khan khang tyang te po khan har sat na thlen ani ka ring chin chu ti thei ta tam ta ni chu ta tak chuanin ruihhlo ti ge ruihhlo ti lo khan he nat na hi ve tam ti kha kan zot le lok chen yang che mo lu tu ka sin chu tro ya ruihhlo ti hi mental health problem ani tel ta ta ni khan wang chunga khan tel ta khata kha chuanin ka soi theilawa ma se I interrelate I in zom deu ti ni main ka sha a chen te chuanin khami mental health problem an lo nei na sak lu tu ka wang khan ruihhlo an va chuan ta ruihhlo ti te khan mental health problem te po kha an nei chun zom vele ta ngei ten lo tuma ngei kha lo har sa sia kanin zir fo chin chu ti chin lo shim kha ani ta khami ni wang khanin in kung kaya an soishan vak chu a har sa ka ti thil in kung kai thil kal dun ve kha ani de ani tlat ta ani vet ole Dr. Zawini zona thata gen ron changa to na mi min chana ka poi mo len ka sha kan zawai ina ngun ta ka lo ngai tha ka tan mental health nei mo nei lo po ni ila to na min chana ka poi mo ebe mani ti kha kan sai tel du ani ole adot le zona kan kalanga tlangwal mathara kan zo tanga ani han min lo chang se Mizoram sarkar hianin he Foundation for Drug Free Mizoram hi ashat pi chewem ti le in pol mathir mo in kal chho zel tum dan kim chang takin han shila sang hi le som pakwa din chan ani a tun han akum ruk na kal mek ni in kan sha atro chuan I lap kal pui zel tla ki ti em nge ni a he pol hianin I hlok na to lo eng ma kan thil tum ati hlo tling thei lo ve ti in ban san in tum in khami kha chang takin in ril ru om zong zong kha ma sai chwa thei a ei kan pol rong bol na hi Mizoram sarkar in min shiat puya
Social Welfare and Tribal Affairs le Excise and Narcotics Department hian an kai noi kan ni na hian mindom thiam hle a tin state level ko committee on Ruihhlo Zawk khan kan pola yo hi Ruihhlo tel ve boka in kan program hi kan patron le kan chief minister zom dak pulal do oma hian min tui puin thu mai ni lowin kan rong bon hmuna ama nge hian meron tel pui to chuan professor lalni loma minister le pu w chhuanam MLA te chuan bial chhunga tlerol te kau khomin rong bon na tur mamo engkim min ro man sak boka otling takin tlerol sangtelin Ruihhlo laka film turin anin tiam thei pha ani tin kan pol hian mathlir thui tak kan neya tuna Ruihhlo chan lo zia inzirtir na neya kan fe chhuwa pialama hian hun lo lakal le zel tura chuan tlerol te in kom khom na shim hi buat sai cha kom ka tia tin ti khang huna khan an ti na hun tur kan ruaman sakanga counselor recreation center angin chuan kan counselor tur te kan ruaman sakanga khang te nen khanin nichina mental health problem in soyang chi te po kha khang te po kan do tlang thein ka ringa chuan chudiang te chu hun lo la om zel tura hian buat sai thei hi cha kom ka tia tin pathian chan puina voina kan tlerol ten Ruihhlo Tello Nun Duhawm Zawk kha an than miau don awang hian kan ram kan khotlang le chhungkwa dam lo ten damna an lo chan to don awangin e khover hwa pa po hian chanchin thashil na na hi sa zokin mizoten kan thok thei don ni in a shiata kol hi a eng hle in kan mo ni tin tundin huna chuan hunting yel don po ni la kan ramala in tawdel bok lo bok sia India rama pakhat na nia kan lan na sang te hi adu om lo lam ala ta mema wang hian ramdang mi ten ke ma nia i turan lo molawani kan ha thole kan impact na te hian par ala chuang thei tak lo heti em man na le Ruihhlo wanga har sat na kan la tok po hi kan ram hi ani tu do angin aram mi puite kan la om lo mo ni le ti chang te po kan ei ve bok ani he atom na ka ve zong pakhat kan soi du chu chalai te hian zalen ni in kan in shiam kan ram hi damem kan chungkwa kan khotlang kan kaushana hian kan hlimem ti hi in zot chawila hei papakhat chuan ka piang thar ve ha shwai tu ten in thada chake ati fiam thua kha fiam thu kha mizo society a chon arilin ka sia mi in Ruihhlo wange mo hildanga wanga an nun huyan kan san hian kan le en thafo don nge an kal san to nun hui thei hil sakin mi thar an ni na zo ka kha kan wa mu sak don ti hi hil to te po in zo chawang ane ro hle me chuanin foundation hi kalpui zel tlak ani ti khan chang takin ron soya chu wang chuanin e ki zela po mi pui thlir tu ten min support zel kha kan be sei bok ani ro ka tin pathian mission min pek ve ni wang hianin han chol san emo han kal san mai kha kan tum lawa kan thi chin thakam chu le ro pui hle me chu wang chuanin generation in kal zel tu te pona ne tang kai pui zel tu rani alo om hle me ole adot le zona to hi aljina khalo in ring se in pola hian telve du lo om ta se foundation a hian tin nge an telve thei dan tur chuan I chalai bi engza tin nge in rong bol na kal tlanga in tiam to mo ti khamin min han chan sak bokla chuan in tlo to mun zat kha mi se sak thei chuan Kaushan school chuna kha se zo ya ma se chiang lawa chiang takin Kaushan school po ni se eng khoi bun nge in tlo to chuan som enge wa program va de don ta ula so min ngai nge ni nang mani khan in va bedon ti te po kha in chang tak min zo dan in dot lo de kan chang le nga so ngo chu kan the re nga I ka so ni ka so yang khanin kan ba dil ngai lawa ron som ve mai china chu som the ren kan nia Kaushan emo school te pol sang po min som du ni chuan president emo secretary emo general secretary emo in address anga chumi kami huna chuan miron tel pui thengem ti kha ani meya tin kami miron som khanin sum le pai kan be sei lawa amaro chu abeng war de min Pvt ni meya chuan min som ni anga khanin appointment dang po kan lo nei thei tho schedule dang po lo nei theya ha chu in biagrem thei ni ta chuan play role in tiam to za thi
kan program kal phunga hianin akai shoi tu te chairman te khanom ta ya kamin khom na khan a resource person in tu ati thor ron tia chumi zo jon in tiam na khan nei thin ta kamin tiam na khanin enge Ruihhlo Tello turin ka intiamet ti kha sign ta ka khatieng ang kan chia ta ju sing ni chuang ani to ta exact hianin o ka soi thei me chen ju nung bara po khan mi zaruk chuang ani ta school ang khani wang khanin chuan chu tiang chu ani ta enge dangin zole na kha member ni thei dan kha member ni thei dan kha ni ve du tan foundation membership pi pani kan ne life member le patron member kan ta life member a hianin cheng zangai ni theya chon patron member hi cheng sang khat ania chu member ni top dan ni mai ti chon engma ange age gap om lawa kum bi thiam lo ta tu na puin kan ob te pui upa tak tak kan pi der gol then nia thate kan la ho pe chon eme chi bit ne inti hoi mo min ti thina chu tiang khum chon age gap kham lo ti kan soitel do ti chu changin mop te ne te hawa changin mi chi pi changin yme te kgp changin nge Sunday school no pang te ne te khanin sang kan ta so van chuanin I kumbi thlam lo du ta the foundation hana te na so khami kha kan lo soi zau lo ka nga member ni ve du in omani chuan hemi phone number a hian ta hangaron tar langa ta hianin azofia theya now chin cha du takin 8794 76 5526 hemi number a hian member ni ve du foundation for drug free Mizoram join ve du chanin inan zot fia thei ani ti kha kan sei tel lok du ani kale atop nan tak tak o dr zori ni kan zo tang invocal chinna school la te byak kaushana te a khanin nge thui wa soita a anlo dong sung tha chewem engtiang in nge invocal na te khan anlo welcome dana chew khanin itlomem welcome ka ti kha anlo don sonda na cha khanin alom omem chuan nang mani ava fe chuang nge te po khan hlong nei ron charem chuan no pangme ni lawin zirtir tu lo om ve te le khata puiting lo om ve te po khanin hlong na anlo charem ti alai taka kha min chan sak the chuan le ya kan vakal chok ni chena soita kan khanin som kan nya min som tu te kha chuan in he base ni takin min lo som ve po nya chu kan vakala ke bi ka hi chu chun in kho ma hian ka kala sikula hi chuan kala kal che alawa katanga khan ka kal to na chuanin min lo dong song thale alom om katia chuanin kan thu soina kan hun man huna po khanin hei upa mo caution lama representative khanin miron tel pui nge ya chuanin ti khanin min howa ti khan no pang ho song khanin min lo dong song tha a refreshment te achang ti chuan min lo buat sei saka alom om katia chuanin chumi mei ba ka chuanin ke ni po hian kal te hian lok thla kan tia nuam kan tia chuanin member te hi kan thu soina apia ngai hanin ob te mei ba ka member te an miron joy oma kan vakala alom om katia ke ni te po hian resource person kan ni na angin kan lok puya anni po hian anni ne na tang po hian support tam takhi kan donga hemi ni wang hian an tui chila he pola hian engvak miron tel pui top khanin alim oma anuam kan tia ke ni pekin kan malak na thu te kan han soi te po hianin kan confuse ot china ni ti kha ka sei du boka chuanin khata min lo som tu te khan zirtir tu te mei ba kan no pang chuan anin tiam kan thu soite an lo mani chuan intiam na ten nei ta ni chena soita khan mi som sing ni chuangin allo intiam to ta an intiam ba ka khanin powerpoint a hianin presentation kan te china khata khan data poimo tak tak te kan lo da a khang data poimo tak tak te khang tiang te po kha an ni khanin ap changkai mei kha kan lo chin chi a nakina kan na tho na mo kan hei achente chu zirtir tu ten lo ne ta khat anga soi vele nan te le nakina malak na tan te changkai ti khanin an ni po khanin kan points tam tak te kha an lo chin chia a ti khanin an phang changkai chu an chunzom a chen chu he program hi chunzom ze ngai top nei lo ni wang hianin lo chunzom pui ve zel ani khatanga resource person lawa kan ti tang te ko kha chuanin poimo per pakhat ka soi fo chin chu drugs damdoi an khoi na kalkong masaber hizuk le hmamani a vai lo ti Mizoram a
India rampum huwa panga atamber kan ni te hi kan soi china chuanin khatia kan thu soi poimo de pakhat chu I zuk le hma mei zuk hi gateway substance ania drugs kan ti na tura mashwai tu ni wang hianin I meizia zuk le hma hi apoya tuna kanu le paten an lo ti ni pon no pangte chuan ti chan lo nga khang in lo ti chan khanin nakina drugs poizok te in lo ti the na chan sa sang gateway substance ka tiang khan ka tiang kong hong tu ni wang khanin lo in sum turin lo de nu le pata lo ti sin su ti he achan chu kan society a chuan ti kan lo tama wang khanin he lo ngai nep na rui the ani lo anga ngai na kan ni to chuan akal te po hianin akal te resource person anga kal te le chim tu te po hian zuk le hmuam lap ka vati lovin fili takin kan vakal china ni ti ka ka sei do vana pa tu ibur ti vel ang generation ka kan to lo ni kan ni shat chan kha ngai vya wani tro lo bom le mi sei bel du dang kan la nem kha mi topic chung chang kha pakhat chau kan belanga kan member kalte changa hlok puina ke mani lambo han kan chang pe khom thina chu thil lomom deu chu kalte jinga hian sada laka film lo kova laka film lo meizia laka film lo te po nule pati jinga chuan dang an nia an lo om ve to an lo om mek boka chung jinga chuan akalte jinga khan zul kan thu soi kan resource person thu soi de an ngai thla ka jang khan zul le huam simpha ta soi tur panga kan nei to a ke ma ni khai chu lo na kan do na kan share lo the no lok na ro phui takani chu tro chuan khatla ya khanin ni foundation for drug free Mizoram te hi apol anga ko shan le school ang te po a som du a hun mang pui tur hun man pui tura som duin omani chuan hemi number a thau hianin inun belenga 8794 765526 heta kan number tar lana hian heta hianin enge som duin omani chuan abyak thei bokani ti kha kan byak thei bokani ti kha kan seile bokni se ole kan hun kan khar to anga hei kan ti tui viawa anwa maro chu kan ti kha tuna kan discussion kan non ti kha ngai nom in lo ti lutuk lawan ni mei thea thei to panga soi ngai nom chu kan tum ve ni ti kha min lo sha sakola atop nan soi bel du kan ne den in tiang ajina tangin nang ma kha member ni em kha ini ve thau ya ke poka resource person ang kan mi ron mga kan resource person kan ni tang khanin member kha kan ni ve ala chan member hi ya ni hi alok thlak katya achang chuanin ke ni po hianin kan han soi china kan malak na tengti lo zot fo china ti khanin chen khate chuan som thei kan ni pol anga som thei kan ni tuma khoi ko shana mo khoi skola ma ka chang kan ti don kan ron ti don lawa amara chu chang kai ve dona min shia chuan mi ron som ro ti kan si mi zong hi mani luma changin kan pen chuak thei vek lova ma se kan tlei rol te kan no pangte ruihhlo laka veng tur hian kan thil pek member mi lo ni ve sangna mang khan mani luma changin rong kan bol thei ani ruihhlo i do hawang o Jina ale alo mom hle me voina kan discussion kan program chu ti khanin kan khai khom to me nga kan hun top lampang kan lo thleng dona tuna kan thil soi kha apoi mu em ma na china kan soi non le chirang generation kal zel tur tuna tanga kum som ti som thum som li thlengin thang thar ron la puitling chho tur te tan hianin he foundation hi ala poimo zel dona chu wan chanin kumbi thla omlo no pang ke rol putar nu pa khadin he foundation hi milo support zel ani chuan thang thar te tan thil that tak kan buat sai don ani ti kha ishitlangi la chuan atop nan tuna he foundation in atum demand reduction mamo tu ti tlem ruihhlo mamo lawa thalai te siam kha kan project ania chuwang chuan thang thar tena ruihhlo thatlo na an lo shata ruihhlo tello nun an lo zira ruihhlo lam an hoilo shim kha kan project in atum lian per te zinga mi ani ti khamin lo sha sakola chuwang chuan tu na chang in kan thil tum chu better care than never na apuya thlen ma kan ti dam the ani lai ti dam hi kan tumber ani ti kha milo sha saknon le turin kan han som chewa
ole kan discussion le kan ti te induang to kin ngai nom lo ni me thema ro chu atop thleng min lo ngai thlak sak sham shanga bangin lom thu kan soya ole thalai te tlei rol te thalai te ruihhlo do ko nga hianin thi top i chhuat lang je rang u ti kha atop nan kan soyanga chuan he foundation a han in lo tel ve ani chuan thattakin ma kan la ho theanga kan palam kan mathlir eng tak kan nei the nan ruihhlo I do je lang u ti kha top nan kan soi du ni zonet thlir tu te in zawai in lom thu kan soya hun man no vek ule kan lo me